afternoon. It's good to be with you today. While you've been singing, I've been learning the Mara language. One of the songs that you sang in Mara, I learned it. Alleluia, Alleluia. I learned it. It's Mara, right? Hallelujah. So I'm not going to need him anymore this morning. I'll just speak in Mara. To sing hicho kan Holh lettu jong he na hok men lai maran chim ning lo zaitin dan dan ruwa. Do you like my jacket? Kang ki he apoi nan timo. Yeah. Where do you think I got it? Ko khoi kan da lak ruwa tian nan ka ruwa. I went to the Walmart. Walmart ka kali ka chok mi se. But I couldn't find one in Walmart. But Walmart ka kal de ka he ban duk jacket pakhat man ka mu tong lo. So I had to go all the way to Chin State. Mahiyang ki ka mu kho na ha ding cha Walmart selo in lai tlang ado ka vakal cho. And way back in 2007, and I was with Brother Hoi Cung Tum. Thong ni le kum sri le wa khan ko rama ka kale ama hen kan tong. There were a couple, three pastors met me there in Yangon. Ranguna pastor pani thum hai hoi kop na kan ngai. And before they left, they said, we want to give you a gift. Kan ni chen lai de kan lak song pek kan du ko tia an ka ti. But we don't have it with us. Sanan chu lak song kan pek ding mi chu kan ken lo we. We need to take your measurements. Na pum he kan ta na met ngan he kan ta lai. But they are pastors, they are not tailors. Til thi an se phone tung lo pastor ni tin ta ka pum chu an ta lai ti kha ka ruat. So they didn't know what to measure. Asai zon ta ding kha an hal lo we. They measured this, 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 this. Kapum paluk kata an kata di cek cek. And a couple of months after I got home, I got in the mail a little box about like this. Yuasa karak pani thakat thani rong arok nuwa khen ka mailbox til tom pakhat te ka mui. I opened it up and unfold, and this is what I got in the mail. So tom te to ka kau te ka chunga hi tu singe ka shok mi jacket hi arakum kop. And I wear it with pride. Ka hen lop nak le thanuam nak he tu singa hen lai kho the ka shok. So thank you very much. It's great to be with you and to be able to open God's Word with you. To chun jong a hen a bia kau nak le nan mai dir nak chan tha ka mu cha ka lungai lom tak tak. It's been mentioned that I serve with the International Partnership of Fundamental Baptist Ministries. IPFBMT mi Khrih cho chang na ka hen director in katuan ti chu ka wen chem chang e. This is a partnership between associations of independent Baptist churches. He can rian tuan ning chu kan ni chu independent in IP tai mi valley chu Baptist area na tuan mi kan see. It's not just a partnership between a local church and a local church, but between an association and another association. Kan ni kan rian tuan ning chu local chat pakhat la local chat pakhat ka selowin. Association in Hoi Kom nak le rian tuan ti nak angai mi I rian na tuan mi kasi. So right now we have 61 partnering associations. Tui kan rian tuan pi hoi he somruk le pakhat association somruk le pakhat he rian na tuan ti mi kan se. Those associations are in 20 different countries. Chu somruk le pakhat association chu Ramkul Fai Mi Association and Sina. And they represent 10,000 local churches. Chu Chunga Chun Khrih Fabu He Thong Sharing Low and Ome Chu can I Hoi Kom Mi Khrih Fabu Chu can say. These are churches that have agreed on biblical doctrine. Chu Khrih Fabu Chu say tin na kan Hoi Kom tia chun Bible chon piak nak betak ki adir mi pol kha I Hoi Kom me betak kal kho na hading chare na tuan mi kan say. Separated from the charismatic movement.
charismatic chol chak na kha silowin separated from liberal churches, liberal Khrih fabu hezong silowin and committed to church planting and carrying out the Great Commission. Jisu ni rian akan fiel tak mi thong thakal nak le Khrih fabu umlo nak moni Khrih fabu der dinga rian ai khin mi chol chak nak e rian atwan mi kan se. So I have the privilege of representing our association and speaking in these various association meetings. Chucha chun velai chung association tampi sini rian tuan nak le chim nak ngai nak hi chute chun ai thok mi le akal mi se. And I appreciate the opportunity to be with you this afternoon and to open the Word of God. Chucha chun tu chun zong anan mai ka dirin Bible cha ka wen bia phuan nak chan tha ka mu mi chunga kalung ai lo ngai ngai. For those of you who have been with us the last 2 nights, you know that we've been in 2 Timothy. Zahan le tian zani ai pu mi ni chunan hal lai kwat ni Timothy na kan dak zau chu nan hal theu lai. On the first night we looked at the servant of the Lord. Zan khat nai kan zau mi chu boy pasal hi mi zai na an si ti kan zau e. And last evening we looked at the soldier of Jesus Christ. Zahani kan zau mi chu Khrih Ralkap ni angai ton mi nun phung la si na kan zau. This morning I want us to look at an approved workman. Tu zingi zau ko du mi chu Khrih sal kan si na he zai na kan tete asilai ti he tu chuna zau ko du mi se. And this evening we're going to look at a strong finisher. Tu zan lai zau ko du than mi chu thongain rian khit mi alim tu boy pasal tha ti hi se. So I hope you'll come back tonight also. Tu zan zonga hin kan mu theu na lai tia ka zo me zai dik nan long ha. If you work for a company, it may be that you have a supervisor. Company rian na tuan ministry chun supervisor ti chu nan za den nan ngai chiu di khanan hale. Somebody who looks over your work to see if you've been approved, if you've done good work. Supervisor ku tangirian na tuan te ka na supervisor ni khan hi ka ku tangirian na tuan mi hi a film fellow ti nanun an check tu na ngai ton kha. I have a nephew who is a carpenter, a Finnish carpenter. Tu pa pakhat ka ngai chu ka tu pa chu rian an tuan mi a check azau tu pakhat ka ngai. And his employer asked him to become the supervisor over many other carpenters. Chu la tama tuan na nga chun ka tu pa chu supervisor ra an ven khin. So he no longer works with the saws and the nails and the hammers. He goes from job to job looking over the work of others. Alana chun suwa le sobul le chop herian atuan ton mi kha arian kai tarasite ka arian kha rian pakhat in rian pakhat a khanai thiali mi rian tu kha atlang tak chang. So if you do good work, you are an approved workman. Cha chun rian tha atuan mi ne si sia chun na supervisor ni khan rian thatuan tu tia ati mat pyo na si na kong te kha tu zinga langtar ka du mi chu ase. I want you to turn in your Bibles, if you brought a Bible, to 2 Timothy chapter 2 and verse 15. Tu chuni Bible cha zo ka du mi chu kwat ni Timothy dal ni chang hleng anak te kha salai ka 2 Timothy 2:15. kwat ni Timothy dal ni chang hleng anak ka van rel ta man lai chang fa ten chang khate si cha nan ven ka zul dinga som kan du nai du sa den ka van rel man lai kan hu nan ven ka zul lai nang chu iza pi ok lowen betak bia kha man te in attend thiam i pathian ni achau hlan mi rian tuan tu na sina ha lung sao ten iswam. Now, if you look at this text, it's talking about what's necessary to be an approved workman. Hika navun kan rel mi ni khan an chip lai mi cho chung lei rian tuan tu boy kut tanga rian tuan tu tha kan si kho na ha ding cha zai da her min si di khan mu kho lai ta ka zo me. Skip down to verse 19, and in verse 19 it says, "The Lord knows those that are His." Na vun re la si sia chun chang lei kuan re la si sia chun
boy pani ama minung asimi na chu ahal na dikha chang hlekwa na kan mulai. To be an approved workman of God, first of all, you have to be one of His children. Boy panian tuan tu tha kan sikho na hading cha pakhat nak chu ama pathian fanule fapa kan sitak masbiki how mi se. The Lord knows those that are His. Boy pani aminung long aminung ahal na ti cha aminung kan sitak masahe abipibik mi se. But we can see from that there are some who are not His. Chu cha chang chun kan mu kho mi chu mi zai mo chu boy pata salo mi kan ti nak se chu. There is a false belief that God is the Father of everyone. Achana chun kan ruwa swal mi chu pathian hi mi vial te pa si ti aman lo mi kan rak zup swal mi ton. It's true that God is our creator. Pathian chu mi vial te pa si nak lei chu sar tu pathian a si nak chun pa chu asanain. But we only enter His family by faith in His Son. Sanan pa tak ikan ngay kho na hading cha pathian in chung korkar member kan luta how. In fact, Jesus said to some very religious people, "You are of your father, the devil." Jisu ni bia acha mi na la so mi na chu biak na ke ai zuam tuk mi na farasi pol kha nan ni chu nan pa khwachafa nan si dia do biak na ka ai zuam tuk mi kha so na kha. Just being religious does not make you a child of God. Biak na ki upumpek so nak ni pathian fanula fapai akan chantal lohi fiana bepe tak mi se. Maybe you've heard it said by others that all roads lead to heaven. Mi zai moni anin chip min halai mi chu van kai na ka hen lam tam piu mi khozai lam nazul powa van na kai khoti na he anin chim swal na table mo. There are different ways to get there, and if you are a Buddhist, you can eventually become a Buddha. Buddhist na season nga azay na season nga dong na ka chun Buddha na chang khoti bantuk na yan. And in Islam, you have to follow the pillars of faith if you're going to get to heaven. Van na kai kho na hading cha Muslim ni kan ngai mi sutung pipi zup na kha na zup si sa chun van na kai lai tia Muslim ni ani chon piak ve chu. And so people say, well, it doesn't really matter what your religion is. All the roads eventually lead to heaven. Chu cha chun zai biak nak la zai bu na kha apiat na rem lo zai lam na zul po wa lam vial te he vana ai tong di ko tia chon piak na ngai mi na table na mo. Is that the truth? Chu chon piak nak na thei te ka amanin na thei mo aman lo tia dan na ruwa. Jesus said, I am the way. Jisu ni fiang te na chimi to kai ma he lam kasiye te. Hallelujah. No one comes to the Father except by me. Pa sina kai ma da sin ti lo chen ahom an kal kho lo dia te. There's no salvation in any other. Kham na ki khosai mana lo Jisu long a Only in the name of Jesus. Jisu min long a kham na ka So when you hear this, that all the roads go to heaven, you know that that is not true. Nangal ngading mi chen lam vialte hivan ai tong ko ti chon piak nak na thai baka khan chon piak nak tau baka si di ka sia nangal kholo. You remember a religious man who came to Jesus one night by the name of Nicodemus? Nicodemus biak na ka ai zuam pumpe bak mi Jisu sena zana arat ka kan za den kan ngal. He was a Pharisee. He was very zealous in his religion. Ani chu biak nak atan bak mi frasi pun chong shui tu se kha. And Jesus said to him, except a man be born again, he cannot see the Jisu kingdom ni of God. ale mi chu na rin chan lo wa chen pen nak chung na lut ko lai lo dia te. And Nicodemus was so confused. Nicodemus ni chu biak thei te ka alunga tuai tak afiang kho lo. I am a man. How am I going to enter my mother's womb again and be born? Zitin na upas chang mi hi kan upa chunga chun lut chani na voi ni nak chu kanu nya ka rin ko lai dia. Oh, Jesus said, that which is born of water is flesh, but that which is born of the Spirit is spirit. Jisu na le mi chu tak
ตักษาและทีนรินมีจูทีสานรินมีจูทีสานสกวีคาราวรินมีจูคาราวันสกวเดียอะไรเนาะ There is the physical birth, the birth of the flesh, but there must be a spiritual birth if we're going to enter heaven. ตักษารินนักอินวันเป็นนักชงกันหลุดโคลวิคาราวันรินทานกันเฮรนาคาอลังเตอร์ When Paul writes here to Timothy, he says, "Be diligent to study to present yourself approved to God." ปอนิเทโมเตสินะจากวดติกาปัจเจียนเรียนตัวตัวทานสิโคนักหาดิงจ้าลุงสาวเดนอิสวามเดียอดี There are certain truths that we must understand from the Word of God if we're going to become a child of God. ปัจเจียนฟันุลฟ้าปากันสิโคนักหาดิงจ้าทิลกันหัลมีจะเทียงชงอัตำเปียนง First of all, heaven is not a reward for those who live the right way. ปักขัดนักกันงั้นละแบบมีโชวานกันตีลังมังมีเป็นนักเฮเวลัยดิงเฟลเตกันมันลักษองลงวะอัศโลดีเฮไทยอเบปีตัก So many people believe if they do the right things, they'll be rewarded and they'll go to heaven. มินุงตำปีนี้กันว่ามีจะเรียนชากันจวนไหลดิงเฟลเตนกันไหลกันดินเฟลมานะวานฮีลักษองอาแปกกันสิไลที่อันนี้รู้มีเฮอาไปตักดิเซ But the scripture says of salvation, it's the gift of God. สมันสลอคับหนักจะเทียงนี้อเวลอินแปกมีลักษองสิดิ It is a gift that's provided for fallen mankind. ส่วนนักอาทูมีนาจะแปกมีลักษองบัก We are a broken people. กันนี่จูไม่แก่กวยไม่ตอลไม่สวลมีกันสิ We live in a broken world. กันนี่จูอารอกอาจัดมีสวลนักนักขัดมีเวลายาขวาสามีกันสิ And we can't help ourselves. กันมาเต็นบ่มโคนักท้ากันไงเล่า Praise God, He came from heaven to help us. สมันสลอจีสูจูปานี่กันมาบ่มตูดิ้งอะไรคำตูดิ้งอะไรข้าจ้ากันปัจจัยนามินทางท่านก็เส We could not get up, but He came down. กันมาเต็นกันกายโคโลจากกันกายโคนักหาดิ้งจากปานี่ฟ้าปารุนข้าจู He went to the cross and He made payment for our sins. จีสูจูครอสอะแค่เชียสีนาเกนกันสวลไลบาวิลเดอกันชัมเปียดี So that we have opportunity to stand before a holy God in the righteousness of Jesus. จุจ้าจุนจีสูนี่กันไลบากันชัมเปียดีจ้าไลบาชัมเปียตูจีสูดินนักเอชุกินอาเชียงมีปัจเจียนมายะดีร์นักโนละไงมียกันจัง Jesus paid for the ticket for us to go to heaven. จีสูนี่ฟันกันกายโคนักหาดิ้งใจติเกตเล็บมัดคาอากันตัวเปีย And ดี He offers it to us freely. จูติเกตจูอลากินเปียกันสิ As many as receive Him, จูติเกตลักษองอาเจ้ามีเวียลเดจู to them He gives the power to become the children of ปัจ God. เจียนฟ้าสีโคนักทนนักโนไงนักค่ะอเปกนายเดฮาเลลูยา Amen. You see, there are two kinds of people described in the scripture. ไบเบิลล่ะเห็นมินุงพุ่นนี่อากันเทนนิงเอาไหม John speaks of those who are condemned and those who are not condemned. เวลามีเวียลเดไบเบิลนี่เทนนี่อากันเทนนี่เทนขัดจูสวลพดมีปักขัดจูสวลพดนาเกนอลวดจังมีที่ไบเบิลนี่อากันเทน Those who put their trust in Jesus are not condemned. จีสูอาซูมีเวียลเดเฮสวลพดนาเกนลวดตัดจังมีกันสิ But those who believe not are condemned already. จีสูอาซูมเรามีเป้าเป้าเฮสวลพดจังมีกันสิเป็นตุเกนนี่เห็นนี่ที่ยังสวลพดมีกันสิสงสาร There are two kinds of people in the world. There are those who are saved and those who are lost. เวลาจงมีเวียลเดเฮขับอาโจมีแลมีคราวมีดินปะนี่ลองโลกันอุมโจ And the Bible says that Jesus came to seek the lost. จีสูเวลายาลงจุมนาเฮอาคราวมีขับนักันมูโคนักดิงโกโลกาอารามิสิ One afternoon, I was out walking in the woods and I got lost. เวคัดโจจันเลยสังารำลักไก่ชอกเกกัดลาว Everywhere I looked, all I could see were the trees, and I had no idea which way was home. ขวากัดจวนเตกะทิ้งกุ้งลองกำหูนหายขวาใจอินกันไหลอินนักสวกไหลเที่ยวขาลงว่ากังหันเขาลง I saw a hill, and I thought, well, I'll go on top of the hill, and maybe I can see out, and I'll be able to see which way to go.
kapina khin tlang te kai mu ni tlang chunga ka vakai lai tlang chungin khua ka chuan lai intin nak lam ka ko lai tia ka ruai. I looked everywhere, and everywhere were just trees, and I had no idea where to Khua go. ka chuan te ka thingkung long ka mu kal na ka hal kholo. Eventually, I just decided I'm going to go one direction. Eventually, I have to come to something. Atong nak pigi ka ruwa mi chuk ka mai zon pakin ka kal khua ma lai voi khat khat chu zai thil dik ka ton te ko lai te ka I ruai. kept walking in a straight line, Ting ten ka mai lai pial lo de khan ka kal khua ma. and after several hours, and it was almost dark, I came to a road. Khua mui deng chau chau a khin lam pakhat kai mu I was very afraid. Lam ka phak te ka khua mui deng chang te ka kathin na phak ngai. If you don't know where you're going, you can walk in circles. Lam kal nak nang hat lo wa chen nai hel lai mang ko lai. You'll never get out. Zai tik man an na chuak ko lai lam tlau chu amak ngai kan kal deu kan ni hel deu e. Amen lo tak hido si chu na tlau ban lo le do si chu. I experienced the fear of being lost. Tlau ti anun ning he kanun ni alak te be chang chu. Jesus came to seek and to save those that are lost. Jisu vale rung tum nak arwang chu atlau mi kal nak lamang hallo mi akal deu atlau chin lang mang mi golding ara. Hallelujah. Through the work of the cross, He takes our hand and He'll lead us all the way to heaven. Khrih athi nak thongin akutakan chanikan kutin pen nak chung akal pi mi ami thiang He kan se. offers us forgiveness and everlasting life. Swal ngai thiam nak alak bakin pek kan se. But we can't find our way out on our own. Sei tik manakan ma ten chuan nak lamai mu in ai kol kho mi kan selo. Jesus says, trust me. Jisu ni kaima ka bau chanu lo kaima ni lam taka kan kalpi Take halai. my hand and I'll lead you home. Ka kut itlai lo ina kan tun pi halai dia kan. Praise God, we have a wonderful Savior. Sei tukin na kham tu ngai mi kan si mi van tha kan si kan pathian min thang tha ko se. Some of you may need to make that decision this morning. Tu singa hin chu kham tu hai tong ri lo mi nan swal mo. You say, well, I thought I was okay. Kan ru lai mi chu kai pum pen ko ka tha ko ro tia e ru a ziarin Khrih he ai tong lo mi kho he a ve ton do ko. After all, it's Sunday and I'm in church. Boy pani fa di Khrih fa bua biak ena ka phan pen ko zeta ka baw na kum ti he e ru a swal a foi tak mi se. God must be pleased with me. I'm trying to do my best. Kati kho tok pau thil tha to mi ka se boy pa ka chungai lom ko lai tia mo I ruat swal I hang lai chi. But what about our sin? Chutlukin thil tha na to ko zo na swal nak vil tek da khoi ka da na chia lai. If we don't have a Savior, we have to pay for it ourselves. Kham tu kan ngai lo sia chun kan swal man lai ba kha kan ma te ba kan kan chama hao. And the wages of sin is death. Swal man chu thi na ka se. Separation from God forever. Pathian he zungzal te ngai tending mi kan se. Praise God for His gift of everlasting life. Seman salo zungzal lun na ala kana kan petu kan pathian min thang tha ko se. If you've never accepted that gift, you need to do that today. Jisu Khrih vel ngai nak thong tha na chori lo sia chun ni hin he chau cha na se do ko. It's a simple invitation. You te se boy pa ni a so ten akan som ko he. Call upon Jesus. Lord, I need a Savior. Will you save me? Asay ti til chu san tu Halloween boy pa ka bom ka kham ko tian na ti sia chun an kham ko lai. His promise is that you will not perish, but you will have everlasting life. Jisu na zum asi sia chun na thi lai lo na rok ti lai lo zum za nun na he kam mi kan se. So to be approved by God, we must first of all be one of His children. Chu cha chun boy pa ni karian tuan tu cha ti akan ti mi kan si kho na ha ding cha apakhat na ka aming ngal na si hawe mi Piangthar na si tak lawnglawng aming hal sal tha chan kho se. We see also in the scripture that to be approved by God, we must depart from iniquity.
ang pani naka boy pani salcha ati mi kan si kho na hading cha pakhat nak chu ami ngal ami thiang Piangthar kan si haw apani na chu kan Piangthar nuwa swal na kha I ten mi kan si haw. You see that in verse 19. Chang lai kwa na rela si sia chun. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Jisu min aw mi pau chu swal na la that lo na khe khan ani ten an zam tak a haw ti. So we ask, well, how is it that we're to depart from iniquity? Zai tin ta that lo na la swal na chungin kan kal kan zam kho lai. Verse 22 says, flee youthful lust. Chang kun la chang ni nak na rela si sia chun swal na kha kan ten kho na hading cha pum sadu na kha nan klik nan zam ta khawe ti. Those sinful desires that come into us, those temptations, we're to run away. Tuk for na kan chunga thuntika chu tuk for na chu azam pakin kan zam ta abepitok. You see, the moment you become a child of God, you enter a battle. Jisu Khrih na win hali pathian fa na sila chang ka de baken ral tuk na huna khua sami kan se. It's a battle that you've never experienced before. Zai tik mana na ton ban lo mi ral tuk nak ramado kon nun sam nai thok chang chu. Paul gave his testimony and he said, the things that I want to do, I don't do. Poni ta te khami chu tuang ka du mi kha ka tu lo. He's talking about the things that of obeying God, wanting to please God. He said, that's my heart. I want to please God, but I don't do it. Ami thar sinang ni chen boy panol ngai kha du ko na in kan nun na hin ka tu lo cha nom ve. And the things I don't want to do, I don't want to sin, those things I end up doing. Sana in tuang ka tu lo mi tu kha swal nak thil tu kha ka tu ai chen chan ka mang ton. Who can deliver me from this body of death? Chu swal du nak la du lo nak ai pai peng mi lak chung chun hau ni ta ka luat tar kho lai ti ati. You see, before you come to Jesus, you can live in sin and not care. Jisu long ha ka luat tar kho tu se ti ati. You don't have this tension within you of wanting to please God. Piangthar na kan ngai la na chun pathian lung ton du na thin lung tharau kan rak ngai kho lo. But all of a sudden, when you come to know Jesus, you realize that you are to be dead to sin. Jisu Khrih kan hun thei la chang ka den swal nak cha mi thi kan si kan bun I ngale. We're to flee these youthful lusts. Chote chun swal nak chungin kan zam kho na We're to ding cha hin rian na tuan. flee these desires to be popular and to be successful. Swal nak chungin kan zami chote chun hlotling mi ami thiang kan si abepi tak tak mi sip. Perhaps you heard about the young lady who came to know Jesus as her Savior. Nu pakhat Khrih kham nak achau mi nu kong nan thei theu lai ta ka zo me. Before she was a Christian, she was a party girl. She would go and party on the weekends. Chu nu chu pathian do na thei ha na idin zar fa te he weekend fa te he puai akal pengai no peng mi. It was just drinking and immorality, and that was her life. Ai nuam zuading sa ai nu paswal na songi ai chia mi nu se. And then she came to know Jesus as her Savior. Jisu afun thei te ka. And shortly after, she got an invitation to the party. Jisu afun thei nu chen puai kal than ding som na oven thei. And she was praying, "Oh God, what do I do? I've always gone to these parties, but what do I do now?" He kan kham na ka chau chang kham na ka chau nuwa puai kalan ka som chan din na ka tu alai ti ati. And she read in the book of Romans, "Reckon yourselves to be dead unto sin." Rom dal he ruk chang le khat na ka khan swal na ka thi ti kha I han lo ti mi Bible ka chang ka rel. And the Lord gave her an idea. Boy pani thin lung a chewe. She wrote on the invitation, "Thank you so much for inviting me. Chu puai a som mi na som nak cha chen cha til mi chu nan ka som cha kai lom tuk ti ati. I'm sorry I will not be able to attend. I am dead." Nan ka som mi ka mu kai lom tuk san nan puai ka ra kho la lo ka chu ka thi chang ti ati. Hallelujah. Dead to sin.
กันนี่จูคริขับนักกันเจ้าบักกันสวลตัวดิ่งcross เข็นชีมีกันสิ but alive to God. สมันสโลจูกันที่บักจนบ่อยประจานินชมกันเนี่ยทอกฮาเลลูยา Those of us who know Jesus have to depart from iniquity. คำนักเจ้าจังมีปุ๊บจะสวลนักกันซ้ำกันคลิกตักชม Now please understand, even as Christians, we still sin. เอกากวุ่นชิมของมันไหลเพียงทารงเฮสวลนักกันตัวตนก็รู้ไหมคะ And in John's epistle he says, if you say you have no sin, you lie. จอห์นนี่แต่แต่ขันไม่จะเพียงทาร์โพสนาจ่าเตียเลยนะเพียงทาร์โนอินสวลนักตัวเรานะที่สิเสียจอนลีนะชิมเตียที่ค่ะ So what happens for the Christian? What are we supposed to do when we sin? เสียจนเพียงทาร์จูกันสวลปะเวลังมังเสียจนใจที่น่าจูสวลนักจูกันตัวคนไร Some would say you need to be saved again. เชลนี่จนนะเพียงทาร์โนอินสวลนักนะตัวเสียจนอโวยนี่นักคำนะเจ้าชานะฮาวเดียที่มีจงขนม But you see, that would mean being born again and again and again. จะเชื่อสิเสียจนนี่นะกับเพียงทาร์สวลนักพัดกับตัวทานจนกระหินทานฮาวกระหินทานฮาวกระหินทานละสวลนักพัดตัวฟาเดหินทานฮาวเสียจนหินกันหินโวยจูอวตารดิ่งเว If we received everlasting life, how long is it going to last? สงสารนุ่นนักกันเจ้าจนจูสงสารนุ่นนักจะใจจะน่าเราดิ่งเดสิอาไปฟังขบันรวดมันโอ If we lose it, was it everlasting? เสียจนจูสงสารนุ่นนักในที่จงมีจนน่าเจ้าหนัวสวยประคัดในตัวน่าเท้าลังมังเสียจนสงสารนุ่นนักในที่มีเหตุจนไอ้ไก่มอ The Bible doesn't say, I give you life until you sin again. ไบเบิลเนี่ยกันจนเปียกเรามีโชสวยนักในตัวหลานเป่านุ่นนักกันเปียกเดียที่บันเราฮาเลลูยา Amen. So the scripture says, if we confess our sins, He will cleanse us. จะจะจนซุ่มตัวนี้สวยนักกันตัวที่กษัตริย์นักกันตัวหลายเดียจนสวยนักกันตัวละจังกันเด่นสวยพวนนักกันไงลังมังสิเสียจนกันสวยนักขบอยปานักกันเทียนตาทานหลายอาเมน One of the sweetest times a Christian can have is confessing sin. คริฟันนี้อัคมจะมีจานประคัดกันไงมีโจเพียงทรกันสิหนุยส่วนนักตัวจะกันบนในฮะเลส่วนพวนนึนกันไงฮีคริฟันนั้นอัคมบักมีจานสมบูรณ์ Because as Christians, when we sin, we feel guilty. We feel terrible. ซุ่มตูกันสิจังนู้นส่วนนักกันตัวแต่กะผู้ชุนนักกันขัดจ้ามาไม่กันลงเรียเท But we act upon what God says and we confess our sins, and that guilt is removed. ชูกันสวลผู้ชุนนักเวลเตจะบอยปัสนากันกัลปีสวลพวนนักกันไงดีเตกะกันเนี่ยผู้ชุนนักเวลแต่อาการหลักเปียกดีที่กันวุ่นเทเตกะโอ้อันวมดิกจะมาสิกที่มีชูเส David wrote, "Blessed is the man who confesses his sin." เดวิดเสียงพลังปานเนี่ยเดียลมีโชอสวลไอพวงแปงมีนุนโชใจทุกันดันนุนขัดสวกสีเดียดี It is a sweet time in the child of God's life when he confesses his sin and accepts God's forgiveness. ปัจจัยฟันุเลฟป้าจ้าจานทรงลอยโชกันทุกกันตลชานีสวลพวนนักกันบักีรีบอยปานีสวลไงเทียมนักอากันเตะตาชานีนุนนี้อัคมมีจานทรงลอยเส But here's a warning. เฮก้าเห็นรารินนักมีจุสิธรรมะจนคอยกส่วนไหลตากับพวนลำแล้วก็ส่วนไหลตากับพวนลำแล้วเตะไหลจีวันนึงประคัดชิมก็ดูรี If you think, oh, I'm living victorious, I'm having a great time walking with God, be careful. เฮก้าเห็นใครจะส่วนใจตุกสิส่วนจุกใจโคตรยานังมาเลยนังมาขาอีรินชันไงอีใส่เชียงไงนะเสียจนอีราริง The moment we have confidence in ourselves, we are going to fall. นังมานังมานายวุ่นรินชันนี่โอ้เมษากสิเตียนายวุ่นรัวปะกะคันลูกนาแค่นายจังคะ Our will is not sufficient to give us victory day by day. ใจติกมานะนี่ฟัดินกันนุนนักเตยนักอากันเปตูดิ้งอาเห็นตัวกันดูมีและดูเรามีดูนักอาซาเบลเรา We are in the best position when we are humble before God and dependent on Him. บอยปะมายกันเตยดอรีอามาจงกันนุนกันชุมลองอาเห็นเดียร์หุนชาเดียร์มีกันสิ
An approved workman is a child of God first. Boy pani arian tuan tu cha chaulan hading mi minung chu pakhat na ka afanu afapa kan sita ka haw. An approved workman is one who departs from iniquity. Apani na ka pathian fanula fapa kan sinua swal nak azam tak peng mi piangthar kan sia haw. And as we read in verse 15, Chang lei nga kan rel si sia chan an approved workman does not need to be ashamed. pathian ni arian tuan tu chai a chaulan mi tu zai tik mana kan ning za ok shim le kan ni za pi ok shim masalo. John talks about the time when Jesus comes. John ni Jisu arat lai na kong te khane chim te ka. He says we don't want to be ashamed when he comes. Jisu boy ni nakarung tum chan te ka aning azak mi swal kan tua liawi arat se jin kan ning aza lai cha aning azak mi kan siok asilaw na kong kha John ni atial. If we walk away from God and we walk in sin and Jesus comes, at that moment we will be ashamed. Boy palam kan pial ta ki swal na kan tua liawi Jisu arat si sia chon kan ning za afak tok lai he. Shame comes from living in sin. Ning za na chu khoi kan ta arat tia chon swal laki nun phum nun pai na ken arami en se. Shame comes when we are just lukewarm and we're unconcerned. Ning za na chu khoi kan ta na tia chon kik lo lum lo kharau tlau zon ruwa na lo e kan liawa hindo ning za na khara theu ton chu. We're ashamed when we have broken relationships. With God. That is, no, with one another. There's broken relationships. Pakat kan ipe ta ina ki ang ana damlo te ka ning za na khi kan chunga tlong ton. We're not getting along with another brother or sister, and that breaks our fellowship with that person, but also our fellowship with God. Zoom tu kan unaw he kan ipe ta ilo te ka nunnom lo na kan ngai ben tu kan pathian han ning chang ten pe ta ina kan ngai lo sia chon choni chon ning za na ka chua pi ton. Now please understand, none of us will ever be in this life without sin. Vunol ta ka du mi cho hi valai chong ina chung pau cho piang thang na si zonga swal na to lo te na shim lai lo te he thai tar kan du mi se. But as we grow in our likeness to Jesus, we should sin less. Seman se lo kan Piangthar nuin Khrih mui kan chin lang mangan kan than na ka swal tu na kan zor chin lang mango ka se. The Lord can give us victory more and more. Boy pani tay na hini khat nu ni khat akan pek chin lang mango ka se. So that we do not need to walk ashamed. Chucha chun tay nak leile Khrih mui kan na kan than lang mga sisya chun zaitik mana kan ning azak lai lo. We have confidence in the provision of Jesus Christ for our sin. Boy pani akan pek mi Khrih hin nangam lop na kan ngai lai. And so we walk with him and he walks with us. Boy pa he kan kal ti peng asia chun ning za a haw lai lo. And we can have our head lifted high because the Lord is my shepherd. Boy pa ni akan khal mi kan si kan ni hal peng asia chun kan lu kan lai lop na kha chan kan mang ko lai. Now go back again to chapter 2 verse 15. Chang hlenga nak dal ni nak chang hlenga nak khara kier than man. Because here it says an approved workman rightly divides the word of truth. Boy pa ni asal cha ti mi pa cho swal azam tak long selowin Bible batak biyahe ning chang ten at cheu mal thiam mi kan si hi abepitok. Nothing will help you more in your Christian life than being in the Word of God and understanding it. Pathian menong na si kon ang hading chai anbom to bik cho Bible cha te really Bible afiang ko mi si hi Khrih mui na ken chin lang mang na hai anbom tu thabi si. There are some Christians who have to go hunting every Sunday. Zoom tu cheu khat cho rambai ban tu ken thil pakhat khat boy pani fate akol mi kan si peng how. They say, where did I put my Bible? Last Sunday I took it with me to church, but where is it? And they go hunting on Sunday morning. Chu thil kan kol peng mi cho boy pani zoom tu cho khikata ka Bible kha tia pum kan laya Bible kan ko le Bible ko na ka mga tami zoom tu tampi kanom
The Bible should be to us as believers like eating food in our physical life. Bible cho zoom tu kan siban tu kan ti la rol kan pong te mi kan ai teng ban tu kan Bible he hin chen lo pakke ding he kan raksanain pu la ya Bible kan ko We need God's word every day. Bible hi pa khrau ti la rol si cha ni fa te kan din kan ai teng It ko needs se to be a habit with us that we get up and we read the word of God for spiritual nourishment. kan I na ki kan thole chang ka den Bible ka we real hi kan zia at san rim mo ko se Now, some people make the excuse, they say, well, I just don't remember what I read, so why should I read it? achana chen Bible ka real mi vial de kai chin ken kholo cha chu chin ken kho tung lo mi real lang mang jong chu tia kan ti Bible real kan du ton lo Let me ask you, last Wednesday, what did you have for lunch? kan hu lei ni thum nia khan zeda chun chon ai mi me kha chimta chep You mean you don't remember? kha kan hu lei ni thum ni chu ni chun chon ai mi me khan chim kho mai Well, if you don't remember, then why did you eat it? asia chun ni thum ni chun cho me na ai mi man na hal lawa chun ja ro nai lang mang kon Isn't that the way it is with the Word of God? We're supposed to eat it every day because God says so. chu pe si chu Bible nai chin kan theng zung za lo zong a ti la ro la si cha ai peng ding real peng ding ki pe si chu It's through the Word of God that we grow. chuti kan real ti ka Bible real na ka kan chana how Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. adele kan chan ban tu ken boy pa kan hal chin lang mang na ha ding cha abia zong a kan chana be pi And you'll be amazed how often the Holy Spirit will bring to your mind something that you read last week. kan nu lei zari na real mi Bible mangin khrau ni zai tin da na thin lunga bia chim lai ti kha na hal chin lang mang la Bible na real chan And when the devil comes with his temptation, God will bring a verse to your mind, something that you read. Satan ni antuk forte ka khrau ni na real mi Bible cha chang khana thin lunga chwa ta lai chu Bible mang chun tai na kan hulai And so we need to have this habit as believers of reading God's Word. chu cha chun Bible cha real hi apyang thar mi pau pau ni kan zia le kan manga kan chia kan ngai hi abepi tak tak Now mi there's se some instruction in this verse because it says, rightly dividing the word of truth. Poni Timothy bia cha mi chu bai pathian bia he man tin na pain chia thiam lai tia So we pick up our Bibles and we know it's divided, Old Testament and New Testament. Bible jun an hal ban tu kan bekam hun le bekam tharen ai cheu When we read the Old Testament, we're reading how God was working with the nation of Israel. bekam hun na zau sia chun boy pani Israel mi phun sina zai tin na rian na tuan ti kan hulai But we don't take the verse, something God said to Abraham, and act like that was for us. Abraham sina boy pani bia chim mi vial te kha abianing pakinalaki mihini nanun pi sia chun God said to Abraham, I want you to leave your family, your relatives, and I want you to go to a place, and I will give you a land. Abraham ni bia thai mi chu nanula na pa na chingla na rual chan na chua ke na ram kha chua tak lo kan hu sak lai mi ramakal tia ti mi be fang kha kan men lak man lai God didn't tell you to do that. He told Abraham to do that. chu bia chu nang ma ni adbia ning te khan tua ding salo boy pa ni kha bia kha an fiel mi chu ti lo You can't just take a verse and decide that's what God has for you. Bible na real mi kha achang en laki hitin na doli na kalpi si sia chun That's what it means when it says rightly divide. Look carefully at to whom this was spoken. na tlau lai chu cha hi Bible cha hi tha ten na cheu lai hausen na pathian na rak cheme kan ni cha ta zai tiang hi da lak ok si ti thei thiam kha ning chang ten cheu malati mi chu se We come to the New Testament, we see it's divided. There's the Gospels, the book of Acts, and then the letters. bekam thar na ratika thong tha pali ai cheu than chu nuwa apostle rian tuan nak ai cheu than chu di nuwa chakwat ai cheu than
And the letters were written to the churches. จนแบบพวนกันเจ้าจนคริสต์บูชนะเจียลมีจงนำหูไล So when we read it, we understand that, oh, this is what God says to the church. And as the church today, we need to respond to จะ that. จ้าจนคริสต์บูเจียลมีจากขันเรลเด็กโอ้ยไปคริสต์บูชนะเจียลมีสิจุดที่ลากให้เทียมาไปปีง่ายไม่ใช่ You can get yourself in big trouble if you just take a verse out of its context and act like that's your verse. อัจงอัตังเจ้าเราวินาดูมีไบเบิลจะจางขันลาเกนัตัวเวเสียจนไบเบิลสิโกบวนัดเล่าจนละ Like the man who said, God, give me a verse for today. I'm looking for your verse. I want to know what you want me to do today. เจ้าเหตุในโลกนี้จะมีป้าประคัดขจำให้ในเราไล่จะมีป้าในบ่อยป้าในเห็นหน้ากระตัวหาดิ่งมีเฮเจ้าได้สีไบเบิลจะจางกระเปโกเดียอธิษฐานจะไม่ไบเบิลข้าอเมริกาเช่นนี้เกี่ยวทำไมทอก And he opens his Bible and he goes, อาวุธเร่อาวุธก้าวว่าไม่ได้เช่นมูกันนับกุจางแต่ขันจางขัดขวันโซ่ and Judas went out and hanged himself. อาเรลมีจูจูดาอิสคาเรตข้าอวกาเลชีนไอออกที่มีข้าอาเรล No, that's not the verse for today. ไม่จูบอยปานักกระเปกไม่สกไก่ปัลมีสกุลไลเดียที่ข้าจำชานิ God, give me another verse. บอยปานี่น่าจะจางตั้งกระเปกเขาเดียข้าจำชานิอาวุธก้าวไม่ได้เช็ดรัวดำขันขราวช่วยนากินกวุนโซ่อธิจะใจได้โซ่หอยเดียจน Go and do thou likewise. ชุบันทุกฉันว่ากันลบตัวเวที่ขายโซ่หอย No. บอยป้าฉันนักเปกมีสโลเดียดีชานี God, you got to give me another verse. บอยป้าจะจ้างตั้งนักเปกชานเฮาเดียดีบอยทุ่มนักอวันโซชานี What you do quickly. นัตัวดิ่งมีข้าตูบักเรียนรังเต็นบัตัวที่ข้าสอย That's not how you study the Word of God. จู่ไบเบิลเรียนหนึ่งและบอยประดูหนึ่งโกหนึ่งอสบัลโล Rightly dividing the word of truth. ไบเบิลเบียไบเบิลเบตักให้นิ่งจังเต็นเชี่ยวหัลเทียมมีสิจู่อาเบปีง Reading to see to whom was God speaking. ฮีไบเบิลจ้าฮีอาหูนี่นะอาหูสินะรักใช่ไหม We can learn something about God when we see how God is dealing with people. จู่อาจารย์มีนาสินะบอยปานี่เบียพวนนักนเรียนนักขันบอยปัสซีนิงขังหัลในรวมไหล But what he says to someone else doesn't necessarily mean he says that to you. จู่มีดังสินะชิมมีทิลข้าอาจารย์ฉันนั่นสินะชิมมีอันสีต้นโลกานะฮัลอาเบปีง่าย But it is very important as we read the Word, we're learning who God is. ฉะนั้นไบเบิลนเรียนแต่กะปะเทียนจู่ใจบรรทุกปะเทียนดาสิติจู่นเรียนนักป่วนนะฮัลไล We learn a lot about who man is. จู่นัดูมีไบเบิลจางคาเรลล้อมินุงฮิมิเซดากันสิติกันนะฮัลฟอนไล We see there are commands that we need to obey. ส่วนโนลแปกกันซุลหาดิ่งมีโนลแปกนะหูตอนฟอนไล There are sins that we need to avoid. ส่วนกันเชลดิ่งมีจงนะหูฟอนไล And so as we read, we're asking God to help us understand so that we can apply His Word. จู่ไอโจดีมีไบเบิลจานเรียลแต่กะใจฮิดากันนุนพิโยกสีใจฮิดาใจสิติเทียมฮีเจ้าเทียมฉันเทียมฮีอเบปีตัก Because ไม่ใช่ God did not give us His Word just to make us smarter. ไบเบิลจ้าปะเทียนอาการแปลกนักรวงเฮนี่จานนักกันอัสมัดเดียวมีเมนุงสะโสเสดิงอาการแปลกมิสลาว He gave us His Word so we can become more like Jesus. ไบเบิลปะเทียนอาการแปลกนักรวงโจนิขัดนูนิขัดอินจีสุมีกันเกนชินนักหาดิ่งจาตัวเส So you need to have a time in your daily schedule when you open the Word of God. จุดจ้าจุดนี้ฟ้าเตจานมันนักเห็นไบเบิลเรียนนักจานโปรแกรมเฮรักเอเชียเวลอปะเทียนเมนุงชาณจังโกไล To be an approved workman of God, first of all, you need to know that you're a child of God. บอยปะเรียนบอยปะจาเรียนรวนตัวชาณสิโคนะหาดิ่งใจประคัดนักจูมีเพียงทำสิฮาว And that may be the one thing that you get out of this message this afternoon is that
You need to be a child of God. You need to trust Jesus as your Savior. จุดจ้าจนฮิบียกันนี่นักการที่การนับชิดหาเราดิ่งมีจุดปะเทียนฟ้าในสิจังหมอปะเทียนฟ้าในสีโคนาหาดิ่งจากคริสในเจ้าทานเอา But maybe as a child of God sitting here today, you know you're saved, but you also know that you're involved in sin that you need to repent of. ฉะนั้นเชียวจูเพียงเท่านั้นสิหัวส่วนนักไอเจียมีเพียงเท่าจงรักโคสเว You're not experiencing the joy of the Lord today because of sin that's unconfessed. นี่น่าเห็นบ่อยประทัดนักกันในล้มพี่เหล่านักรวงให้กันเปลี่ยนเท่าหัวส่วนนักให้กันในเจียตนจ้ากันในลบนักเดียวเด็กค่ะส่วนนักนี่อาการโศกเปียก Sin will rob you of joy. It will make you feel guilty. ส่วนนักนี่กันในลมกันขับลมนักเดียวเด็กค่ะทีรีอาการโศกเปียกดิตน And the Scripture says if we confess, we will be cleansed. สมันสลอกันเปลี่ยนเท่านั้นส่วนกันตัวมีเวลเตะกันพวนหน้าเสียจนกันส่วนนักเดียวเตะชงเงินเทียนใช่ไหม Maybe there's a broken relationship that needs to be mended. You need to go to someone and ask their forgiveness. อาจารย์จนกันอุณาวนากันอินชงขอข้าวลงสกเมนกันเมมเบอร์ลงสกเมนกันในเปเตนักไอดอลมีเปเตนักทะเลาะไงมีกันอุมเสียจนกันบโนกันบปัตไหนนิ่งจังเต็นเปเตนักในชานอาหาวมีจงกันคงเมน Because if the Lord Jesus came today, you'd be ashamed. จุดจ้าจนส่วนตัวเลียววิคริอรุงตุมเสียจนนั่นเองอาศักส่วนไลฟ์ Don't let that go any longer. ใจ Deal ที่มา with นา it. ส่วนนักนี่นั่นเองจะนักชงอาสาวปีนุ่มตรตีละเส And it may be that you need to make a decision to say, okay, from now on, I'm going to begin reading God's Word every day because I need to grow. ตุจันทกินท่าจังแปลกันดูมินหาโชไบเบิลเรียลนักนี่ละจานเตกเชียเป็นไรที่ฮิเทบุนักไงอุที่ฮิท่าจังแปลกันดูไหน I'm that person that on Sunday goes looking for the Bible, but I need to make it a priority in my life. ใจติกมานาปุ่มไลฟ้าเตนุปีเลแฮไบเบิลโกเลยหูเราใหญ่สีตามีสิดิ่งให้จูกันเสียงตีนาเรา See, it's so important that as we read the Word of God, we study it here, that we apply it. We make decisions based on what we hear. ไบเบิลกันเรียลเป็นจูไบเบิลจงเงินเคเบิลนักกันไงเสียจนบ่อยประจายเรียนคนจะช้ากันจังโกไลฟ์ So I urge you this afternoon, think about what you heard and what does God want you to do with what you heard. ตุจิงตุชูนี่ประเทียนเวียนันไทยมีเฮช้าเต็มรักวัดอันสลอกันนุนักชับดิ่งชวนดิ่งหาสวลมอที่เฮ Lord, I pray that you'll help us to act upon your word today. บ่อยป้าตุชูนี่เนี่ยเบียกไทยมีเวลเตะอัตตะกินกันนุเนี่ยกินโคนักหาดิ่งช้าถ้าเราเที่ยงเห็มนังมาในมันมาลาทานกูเที่ยงข้าจำดิ่งกันสมดูนับ Lord, make us more like Jesus today. บ่อยป้าในเห็นนี้ทอกินครินังมามีกันชินนังมังกระดูกที่เฮกันข้าจำนักสกุลเส And for those who may not know Jesus, Lord, would you draw them to yourself today? Help them to make that decision to trust Jesus ตัวชู today. น่าเห็นเพียงทาริโลมีกันเสียจนบ่อยป้านังมาคำนักเจ้ากระดูกเวกูที่ยาบ่อยปลายกันในเมรเสียจนอฟันูเลฟป้าเจ้าลานกันสกุลไลฟ์ In Jesus' name we pray. เยซูเมนเสนาทากันจำอาเมน Amen.